prodaje se ovaj CF motor 675 SRR. Motor je 2005. godina, proizveden je čini mi se u 4. ili 5. mjesecu, kupljen je u 7. mjesecu. Ja sam drugi vlasnik, kupio sam ga sa 1800 i nešto kilometara, bio je 3 mjeseca star. Mogu vas uputiti ko je prvi vlasnik, nije nikakva tajna. Motor je super, ono bez ikakvih problema, bez ikakvih skrivenih tajni, pa onda se postavlja pitanje za ga prodajem nakon godinu dana što sam ga imao, pa evo, nemam vremena ga voziti. Imam doma još u garaži 2 motora, jedan s kojim putujem, jedan s kojim treniram džimkanu i jednostavno nema mjesta i vremena za ovoga. I eto, došlo vrijeme da se ja i on rastanemo. Motor je meni fantazija, fakat je super. U principu sam ga ja kupio jer sam rekao kao ja ću njega voziti po stazi, odnosno po Marofu. I s njim sam na Marofu bio ravno 4 puta. 2 puta sam bio u školi i 2 puta sam bio onak za sebe. I nemam to nekog divljanja, nisam neki racer, tako da nije to gaženo, nije to uništavano, fakat je motor mažen, pažen. Servis je napravljen prije, ne znam, evo sad slagaću, ali 400-500 km, tako da ste mirni godinu dana, odnosno 4500. I sjedi vozi, nema neke filozofije. Ono što sam ja naknadno ugradio su ovi crash barovi. Sad, ako se budete zabili nekam s tim motorom, ni ti crash barovi ne budu pomogli, ali ako se motor zvrne na mjestu, sigurno bolje da ima nekaj nek da nema niš. Da, na njemu su njegove serijske gume, original, to su neke kineske s kojima CF moto dolazi. I sad opet moram reći te priče, te gume niš ne valjaju, kao to bolje odmah mijenjati. Ja se nisam uvjerio u to, da to treba odmah mijenjati. Kad sam bio s njim na stazi, te gume su spuštale motor do koljena, bez ikakvih problema. Guma sigurno ne bu pustila, tako da kažem, tu s njima isto nema nikakvih problema. S motorom dolazi još jedna zadnja guma istih dimenzija, mislim da je Metzeler Z, nemam pojma, znam da je 7, ima oznaku 7, nije 9, nek je 7 koja je nova, kod mene stoji u garaži. Kao ideja je bilo da potrošim ovu zadnju pa onda zmontirati, ali naravno pošto motor više stoji u garaži, nek se motor vozi, ta zadnja guma ova se nikad ne bu kod mene poderala, tako da se ona nikad ne bu ni montirala. I eto, ide s njim. I još kaj imam za njega, možete skinuti ove retrovizore i onda se tu stave oni LED žmigavci, pa onda nemate retrovizore, nek imate LED žmigavce. To fora kad idete na stazu da ove tu štafle tak pretjerano ne strši, ne stoji, 5 minuta posla. I mislim da je onak, fora je, jel da, u konačnici nikom ne smeta. Motor dolazi, serijska oprema, nema sad tu nekaj kaj CF, nekaj posebno u odnosu na druge motore koje CF radi. To možete naći na internetu, dakle nije nekaj dorađivano. Evo ovo tu dobijete, stalak za mobitel na ovom amortizeru volana. I kaj još? Nema tu sad neke filozofije. Motor nema crtice, ima 3000, samo malo, ima 3270 km i trenutno ima pun rezervoar goriva. Pokazuje tlak u gumama, temperaturu u gumama, traction control 1.2, ovjes je full podesiv, dakle i prednji i zadnji, compression, rebound i to već kaj ide. Sjedi, vozi cijelu sezonu. Mislim da je servis, kad sam spomenuo prije par 100 km napravljen, to je bilo negdje u 5. 6. mjesecu, ne, koji je sad je 7. mjesec, negdje je 4. mjesec je napravljen servis. Servisiran je, prvi kupljen je kod Viktora i tam je napravljen prvi servis, to je napravio prvi vlasnik, naravno na 1000 km. Ja sam radio drugi servis negdje na, 3000,
otprilike imam račune doma, na 3000 to sam radio kod pehara i ako će ostati kod mene opet ću ga dalje kod pehara servisirat. Treba mi jedan drugi motor koji planiram nabaviti, onda bi taj jedan od te dva isto prodao, tako da imamo u konačnici dva. Što se tiče zamjena, nisam za zamjene, dakle ne zanimaju me pretjerano zamjene, osim ako bi neko mijenio Yamahu MT-07, po mogućnosti onu bez ABS-a, mada mi svejedno može i ABS, rađe bi bez ABS-a, ali prihvatio bi i ovu, dakle Yamaha MT-07 uz vašu nadoplatu, jel da, ne bi ja kupovao skuplji motor, jer tu Yamahu koju bi zamijenio za njega, trebao bi na nju ugraditi Olinsov prednji zadnji ovjes, trebao bi napraviti još neke modifikacije na njoj, jer mi taj motor bi onda služio za Gymkhanu, a KTM-a kojeg doma imam 390 Duke kojeg vozim na Gymkhani, onda bi njega prodao. Dakle, nije da bi opet imao 3 motora od kojih taj jedan ne bi stigao voziti, nego jednostavno bi imao opet 2 motora, ali bi onda riješio ovaj koji imam doma. Motor, dobro, sad sam bio u vožnji, pa tako nekako logično da motor upali, ko što će upaliti, ali prije toga nisam par mjeseci bio u vožnji i motor je isto normalno upalio, normalno radi, sjedi vozi. Motor je idealan R motor, da se ja čujem. Motor je po meni idealan motor za neko ko tek ulazi u svijet R motora. Izrazito je stabilan, oves mu je, kao što sam rekao, full podesiv, drži putanju fenomenalno. Ono što je možda dobro nekom, to je mana, ali mislim da je to dobro, ima dosta dugački gas, tako da ne bu se desilo da vas motor iznenadi, dođeš prednjim kotačem na rupu pa malo to cukne pa motor pobegne naprijed pa si krivo držao ručicu gasa i onda ti motor izletio iz ruku, ne bu se to sigurno desilo. Ima ABS, traction control, dobro, to svi motori danas moraju imati, pa onda ima i ovaj. I kaj znam, ono što nema su crtice, jel? Dakle nema crtice, on je fakat je uščuvan. Ja sam stavio ove naljepnice da se to ne grebe, ali možda se to skinuti takva živcira. Evo tu, ako vidite kaj, ću probati što više toga posnimati, tako da bude što manje cickanja, lickanja i pitanja. Je li motor padan i ugreban? Nije motor niti padan ni greban. Kod mene nikad nije bilo na podu, ali ja kad sam ga isto uzeo izgledao ko novi, pa pretpostavljam da ni tamo onda nije bil na nikakvom podu. I to je to. Kaj znam kaj još treba reći. A uglavnom pošaljite poruku ako vas nekaj zanima, pa ću vam to probati odgovoriti. I kaj znam, evo moram se, mislim ne moram, ali hoću se razići s njim da kupim MT-07 koju ću, kao što sam rekao, urediti i voziti po natjecanjima. A 3 motora mi, 4 motora, ako ne prodam, mi u stvari baš ni ne trebaju. Jebote, treba to servisirati i održavati i voziti i ne znam, mjesta ima tu u garaži u konačnici za njih. Dobro, jučer smo ga malo brisali, malo prašina sjela na njega, paziti, to je prašina mi sjela na motor, zato kaj se motor ne vozi. Ovo tu si lako možete skinuti, ja neću skidati, osim ako baš me ne zamolite da to skinete, ali nemojte to skidati, pogotovo ako ste početnik. Motor se tak lako, ne samo taj, nego općenito motor se tak lako zvrne na mjestu, noga vam klizne, dođe na mokro, na benzinskoj, ne daj Bože nekaj, zakaj bi bez veze onda strugali i čistili i popravljali plastike, bolje da to crash barovi odrade. I kaj još? Pa nema više nekaj tu. Novo je, mislim, novi motor, 3800 km. Da, obično me ljudi kad me pitaju, kao imam problemi, kakvi problemi, pa ne očekujem kad kupim motor da imam do 20-30 hiljada bilo kakvih problema. Vozio sam motore prije, s njima sam napravio po 70, 80, 100 hiljada kilometara, ne sa svakim, ali s par njih. I nisam imao nikakvih problema, pa ne očekujem od ovog da bi imao na 3000 km problema. Gleda za novac koji ja tražim za njega, ne znam, jebate dobili bilo kojeg motora više, ali ok, to vi procijenite sami.
Ne znam kada više vam velim. To je to uglavnom. Eto, niš, ako hoćete pošaljite poruku, zovite, javit ću se ako se bude mogu javiti, ako se ne bude mogu javiti vratit ću poziv. Nisam se javio zato jer nisam mogao, a ne zato jer nisam htio. I u konačnici to je to. Uživajte.